Aya ngaya ni amakuru ashimishije mu ikipe ya Arsenal, noneho ntabwo ari ibihuha, ntabwo ari ibintu tuhavuga ngo biracavugwa nk'uko twagendaga tubigaruka mu minsi yashize tuvuga tuti biravugwa ko Arsenal yifuza Vinicius Junior, tukagenda tuvuga tuti ariko biragoye, ariko nk'uko tubikesha umugabo ukomeye cyane uba ufite amakuru avugwa indani mu ikipe ya Arsenal, ntabwo ari Hand of Arsenal, ntabwo ari Arsenal Fans TV, uyu nguyu bamwita David Ornstein. David Ornstein niwe washyizeho iyi nkuru y'uko Arsenal irimo kugerageza uburyo yasinyisha Vinicius Junior. Vinicius Junior nubwo nta busabe buraho cyangwa se ikaba nta bid Arsenal iratanga, ariko Arsenal imaze kuba yatangaza yuko yifuza Vinicius Junior ngo irakora ibishoboka byose kugira ngo ikore iyi move kuri uyu muhungu w'umunyabrazil, akaba rero akina ikipe ya Real Madrid. Real Madrid yamaze gutanga amafaranga afatika mu ikipe ya Leipzig kugira ngo itware uwitwa Yani Diomande. Yani Diomande ni umuhungu ugomba kuzaza akuzuza uruhande rw'iburyo rwa Real Madrid, bikavuga yuko kandi uwitwa Rodrigo Goes azajya yuzuza uruhande rw'ibumoso rwa Real Madrid. Vinicius Junior wari usigaranye amasezerano y'umwaka umwe kugira ngo abe yasohoka mu ikipe ya Real Madrid, afite rero agaciro ka 1 billion cyangwa se afite miliyari igomba kumusora mu ikipe ya Real Madrid. Ariko niba koko Real Madrid yifuza Vinicius Junior nk'uko David Ornstein yagerageje kubisobanura kuri Daily Athletic, yabisobanuye birambuye, aravuga ati Arsenal igomba kuzatangira ibiganiro bikomeye kugira ngo ibone uburyo yagira gute yabona uwitwa Vinicius Junior. Arsenal itangiye kubona indicators cyangwa se itangiye kubona ibimenyetso byerekana yuko Vinicius Junior byashoboka ko bamutwara. Hari amakuru avuga yuko bagereranyije n'uburyo situation imeze mu ikipe ya Real Madrid, Vinicius Junior uburyo situation imeze n'abakinnyi Jose Mourinho yifuza kuzaba afite, ndetse na dressing room yubacitse neza ku buryo itaba yuzuyemo abasitari gusa kugira ngo itazazanamo umwiryane, biravuga yuko ngo Arsenal yiteguye gutanga bid ya miliyoni 150 miliyoni z'amapawundi kugira ngo irebe ko yabona uwitwa Vinicius Junior. Vinicius Junior ni umuhungu bivuga ko ngo Arsenal zatangiye ibiganiro bikomeye, ariko ibonye ibimenyetso ku ruhande rwa Vinicius Junior rwiteguye kubyumva. Ndabisubiramo, Arsenal ngo yiteguye gutangira ibiganiro bikomeye hagati yayo n'ikipe ya Real Madrid, kuko ngo yatangiye kubona ibimenyetso bikomeye kuri Vinicius Junior ko uyu muhungu byashoboka ko yakora move imuvana mu ikipe ya Real Madrid akahise hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. So nababwiye ngo David Ornstein, niba uzi umugabo witwa David Ornstein, uyu nguyu iyo bavuze amakuru avugwa muri Arsenal, ntabwo amakuru yajya kuri ba Fabrizio Romano atarajya kuri David Ornstein. Nk'uko turimo kugenda tubibona, biravugwa yuko kugeza aka kanya ngo bigeze ku kigero cya 40% kugira ngo Arsenal ibe yakwakiserera iyi deal cyangwa se ku mpuzandengo yo kuba Vinicius Junior ajya mu ikipe ya Arsenal, ngo bigeze ku kigero cya 40%. Urumva aho bigeze, ngo ikintu gisigaye gikomeye 60% ni ibya Real Madrid na Arsenal ibyo bagomba kumvikana, amafaranga Madrid yaba yifuza ndetse n'amafaranga Arsenal igomba kuba yatanga, nibyo bisigaye 60%. Urumva ko ari byo bikomeye cyane kurusha ibindi byose. Gusa niba koko Real Madrid ifite gahunda yo kwarekura umukinnyi, ntekereza ko ntabwo umukinnyi yamugurisha kuri miliyari, ashobora yamugurisha kuri miliyoni 200 cyangwa se 250, ariko none tukibaza tuti se koko Arsenal yiteguye gutanga miliyoni 200 kuri Vinicius Junior, kuko biravuga ko Arsenal opening bid yayo ari miliyoni 150 z'amapawundi ngo nizo igomba kuba yatanga. Niko nimo kugenda mbona ibinyamakuru byo kugenda byandika, abonye ikinyamakuru BBC kibyandika, mbona kandi David Ornstein, mbona wa Ben Jacobs, nagiye mbona abanyamakuru benshi bagendaga bandika, ariko ikijyanye n'amafaranga Arsenal igomba ko yabidinga byo ni ibihuha biri aho ngaho nyine kugenda bicicikana. Ariko nababwiye yuko hari igihe i Burayi bandika ibintu ejo n'ejo bundi ugasanga ko babyandikaga ariko byagenze. So kuri Vinicius Junior isaha iyo ari yo yose Arsenal iritegura ngo kuba yamuha amasezerano y'imyaka 6 mu gihe yaba ayemereye kuba yayisohokamo. Hariho rero amakipe yo muri Arabia Saudite bivuga yuko ngo aramutse
abaye ariyo yifuza Vinicius Junior ngo niyo yakishyura miliyari. Baza bumva aka kantu, nta kipe y'i Burayi yo kwishyura miliyari kuri Vinicius Junior, ariko amakipe muri Arabia Saudite haramutse avuye ikipe yifuza Vinicius Junior yakwishyura miliyari kuva umwaka ushize niyo yari nyine muri release clause ye. Bivuze ko aka kanya ntabwo Vinicius Junior akiri kuri miliyari, amafaranga byanga byakunda aba yaragabanutse. Bikavuga yuko kandi nta kipe yo muri Arabia Saudite kugeza aka kanya irimo kwerekana ko yatwara uwitwa Vinicius Junior. Arsenal imaze kugira gute kuba yategura uburyo yatangira ibiganiro mu gihe abonye yuko Real Madrid yifuzaga Yani Diomande kugira ngo imukore mu ikipe ya Leipzig. Yatanze miliyoni 100 z'amayero. Leipzig ntabwo irasubiza niba yayemera cyangwa se itayemera, ariko isaha iyo ari yo yose birumvikana Yani Diomande arimo araposhinga kuba yasohoka akaritsa mu ikipe ya Real Madrid. Hari n'andi makuru avuga yuko na Michael Olise atangiye kubona ibi bintu bitangira kumutitiza, aravuga ati byanga byakunda niba Yani Diomande bamutazo miliyoni 100 z'amayero, bivuze ko akanya kariko kose nanjye naguma muri Bayern Munich. Kandi Michael Olise arifuza kuba yasohoka mu ikipe ya Bayern Munich akaritsa mu ikipe ya Real Madrid. So, niba Real Madrid yatanze bid ya miliyoni 100 z'amayero muri Leipzig ishaka Yani Diomande, bivuze ko ikipe ya Leipzig igomba kuba yatangira gushaka umusimbura we kugira ngo ibe yamurekura. So Michael Olise nawe biravuga mu ikipe ya Real Madrid, bivuze ko Arsenal nayo kuri Vinicius Junior igomba kuba yatanga akayabo katari hasi miliyoni hafi 200. Kwibaza ngo baraza kumvikana bimeze gute, bigenze gute. Gusa igihari nuko Arsenal na Real Madrid byanga byakunda hari ukuntu birubuza kuba byagenda bakagira uburyo bagenda bumvikana. Baza kugenda tubigarukaho nyine tubinonosore, wenda baraza guterwa na breaking news ari buze kugenda azamuka ko byanga byakunda kuva aka kanya amakuru ya Vinicius Junior araza kugenda atutumba. Reka tuve kuri Vinicius Junior twerekeze kuri Arsenal none ku yitwa Oli Watkins. Uyu ngo ni umwataka w'ikipe ya Aston Villa, ni umuhungu Arsenal kuva Mikel Arteta afata ikipe ya Arsenal buri sezo, na sezo igirangira Arsenal itavuze kuri Oli Watkins. Oli Watkins Arsenal irimo irareba ubu buryo yamukora mu ikipe ya Aston Villa akaba umusimbura wa Gabriel Jesus, aho ngo amakipe ari kugenda propoza kuba yamugura. Bikavuga yuko ngo Arsenal ku ikipe yose yaba ifite miliyoni 20 z'amapawundi yaza ikamutwara. Aho ngo harimo ikipe ya AC Milan, harimo amakipe muri Turukiya, harimo n'amakipe muri Arabia Saudite. Rero bikavuga yuko ngo Arsenal none kuwitwa Vinicius Junior iramutse ibonye ko byakunze ngo yahita yinjiza n'uwitwa Oli Watkins. Oli Watkins ni ukumuzana nk'umu-second striker kuri Victor Gyökeres, cyane ko uyu munsi hiriweho amakuru atutumba yuko ngo Arsenal yatanze ubusabe muri Atletico Madrid kuwitwa Victor Gyökeres ndetse na Julian Alvarez. Wenda byo turaza kubigaruka mu kindi kiganiro ko ntabwo nshaka ko iki kiba kirekire. Ahangaha reka turebere hamwe muri iyi nkuru, muri iki kiganiro turareba kuri Vinicius Junior ndetse n'uwitwa Oli Watkins mu ikipe ya Arsenal. None tuzaza kugiclosinga tugisoze, duhite dutangira ikindi tuganire neza kuri situation ya Julian Alvarez ndetse na Victor Gyökeres. Ahangaha reka tuganire kuri Oli Watkins. Oli Watkins kugira ngo ave mu ikipe ya Aston Villa byibuze birasaba ko Arsenal yatanga miliyoni 40 z'amapawundi, miliyoni 40 z'amapawundi. Ntabwo bikiri za miliyoni 65 twababwiraga muri sama y'ubushyize mu gihe bukabantu twabanaga ku Muhuro Sports TV. Twagenda tugana kuri situation y'uyu muhungu, twasangaga Arsenal byibuze byashoboka yuko yatwara Oli Watkins kuri miliyoni 65. Icyo gihe Arsenal yatanze miliyoni 47, iravuga iti tuzongera miliyoni 3 nka Adonis, birangiye kuri miliyoni 50. Icyo gihe Aston Villa yarazanze, icyo gihe yahise ihitamo kurekura uwitwa John Duran yerekeza muri Arabia Saudite, noneho isigarana uwitwa Oli Watkins. Iravuga ngo ntabwo twagurisha Oli Watkins, twarekuye uwitwa John Duran kugeza aka kanya sasa. Kuko nk'uko bino kugenda bitangazwa, biravuga ko ngo Aston Villa irimo kugenda ikora ibintu by'ibitangaza ndetse n'ibintu biteye ubwoba, buryo irimo kugenda irekura abakinnyi bayo beza. Kugeza aka kanya yamaze kurekura Morgan Rogers, ishaka kurekura Enzile Konsa ndetse na Oli Watkins. Oli Watkins Arsenal irimo iritegura uburyo yatanga bid yayo ya mbere kugira ngo ibone uwitwa Oli Watkins imuzane abo umusimbura wa Gabriel Jesus.
biravuga ko ngo Arsenal igomba kuba yakora ivugurura hariya mu myanya y'imbere cyane cyane muri attaque, kuko ngo harimo akavuyo kenshi k'abakinnyi utamenya ngo uyu nguyu yakiniye iyihe role, uyu nguyu yagufasha iki, uyu nguyu yagufasha iki, nyine harimo akavuyo kenshi. Uyu munsi ndi Victor Gyokeres, ejo ni Kai Havertz, Gabriel Jesus, Mikel Merino, ndetse bakazana uyu muhungu witwa uyu nguwo muri academy witwa Nusa. Rero ukibaza ngo se Arsenal imeze gute? Kugeza aka kanya Arsenal irifuza atake ivuguruye. Bivuze iki sasa rero? Arsenal yatangiye kubona muri Al Nassr barifuza umusimbura wa Sadio Mane, barifuza Gabriel Martinelli kugira ngo bamukore mu ikipe ya Arsenal ajye gusimbura Sadio Mane. Wamaze no gusezera mu ikipe y'igihugu, bivuze ko araza kuba yashakishiriza ahandi. Sasa rero kugeza aka kanya, niba Arsenal ishaka kugurisha Gabriel Jesus kugira ngo ibone Oli Watkins, Arsenal ikaba igiye kugurisha Gabriel Martinelli kugira ngo yongereho ibifaranga bifatika ihite izana uwitwa Vinicius Junior. Biravuga ngo Arsenal ku mafaranga yagurisha Vinicius Junior byanga byakunda iraza kuba yongeyeho aya Gabriel Martinelli. Twabonye ko aya Gabriel Martinelli $60 z'amapawundi, bikavuga ko kandi Arsenal $150 ishaka kwishyura muri Real Madrid, ikavuga iti byanga byakunda tuzongeraho n'aya Gabriel Martinelli. Bivuze ko Arsenal yo yonyine izishaka $90, noneho izindi 60 ibe yazikora muri Gabriel Martinelli, noneho ihite itanga bid mu ikipe ya Real Madrid kuri Vinicius Junior. Byose turaza kubirambura mu kindi kiganiro, reka kireke kuba kirekire. Mwabonye ko Arsenal yifuza Vinicius Junior, ntabwo ari rumors, ntabwo ari ibihuha, kandi ngasubiremo neza, ntabwo ari ibihuha. Niba ari n'ibihuha ariko byavuye ku muntu wizewe ku makuru ya Arsenal, yitwa David Ornstein ni umunyamakuru cyane cyane uvuga amakuru ya Arsenal ndetse na Chelsea, amakipe y'i Londres buri yaba yafite neza cyane. Kugeza aka kanya rero uwitwa rero Oli Watkins, Vinicius Junior, ayo makuru yose nayibagejejeho ndayababwiye. Gusa nawe wivuze yuko tutari buze ko twabagarukaho, wora kana subscribe, none mu kiganiro kibuze ko acakurikira iki ngiki turaza gusobanura kuri swap deal ya Victor Gyokeres ndetse n'uwitwa Julian Alvarez ndetse n'isohoka rya Gabriel Martinelli, kugira ngo turebere hamwe niba atake ya Arsenal zabiryana cyane ko nabonye abantu benshi batangiye kuvuga ngo uruhande rumwe Vinicius Junior, urundi Bukayo Saka ngo bakatacisha Victor Gyokeres, inyuma agakina Martin Odegaard. Ukibaza ngo Odegaard yaba ari we mwiza muri ibi bintu, kubera ko Vinicius Junior aba ashaka imipira myinshi kugira ngo nyine abe yakora twa tuntu twe. Bivuze ngo Arsenal azagikoresha Arsenal azagikoresha umukinnyi n'ubundi uzajya utanga imipira akinisha Vinicius Junior. Nta wundi rero, niba Arsenal yifuza kugumana uwitwa Martin Odegaard, bivuze ko Arsenal biraza kurangira isinyishije Julian Alvarez w'umubara cyane, uzajya usubiye inyuma agakinana no muri mediane, agakinana n'abawinga, bagahanahana imipira, akamenya n'igihe agomba guhagarara muri atake hariya. Bivuze ko Arsenal ntabwo izaba yubakiye ku mukinnyi umwe, izaba yubakiye ku bakinnyi byibuze barenze 5 bakina ibijyanye no kwataka izamu: Vinicius Junior, Julian Alvarez, Bukayo Saka, Martin Odegaard ndetse n'utwa Declan Rice. Abo ngabo bagomba kuzajya bashakira Arsenal ibitego mu gihe byanze, bakabagerageza mu set pieces, barimo ba Gabriel bakazamuka, ba Saliba, ba Hincapié, ba Calafiori ndetse na ba Julian Timber, bakareba ko batsinda ibitego by'imitwe by'imipira y'imiterekano. Ariko Arsenal biravugwa yuko igomba kwasohora Victor Gyokeres. Turaza kubigaruka mu kanya gato cyane, kuko ngo Arsenal amaze gutanga green light kuri Victor Gyokeres, umumenyesha yuko biramutse bikunze yamurekura akerekeza mu kipe ya Atletico Madrid. Kandi subscribe, uyu ni wa muhungu wanyu Sam, muhungu Nyagatare. Turagaruka mu kanya gato cyane, noneho turebere hamwe ikiganiro cyiza kiryoshye kuri ibi bintu.